Kad biste vi imali seks, if you would have sex svaki puta, each time, kao da prvi puta u životu doživljavate vaginu ili penis, as if you would experience for the first time in your life a vagina or a penis, i to seksualno uzbuđenje, and this sexual arousal, i duševno uzbuđenje, and this psychic arousal, onda biste živjeli u vječitom djevičanstvu. then you would live in eternal virginity. Da. Ali šta je, vi pomislite, But what is? sad ja znam šta je seks. You think, yes, now I know what it is. Sad ja znam šta će biti na kraju. And now I know what will be at the end. Ili šta će biti, možda biti ako si žena. Or what will maybe be if you are a woman. And ti se zgrčiš onda za tim krajem. And then you cramp yourself to Da. this I end. propustiš cijelo zbivanje. And you miss the whole experience. Ti si zgrčena budala. And you are a cramped fool. Umjesto da budeš djevica u svome umu, u svojoj duši. Instead of being a virgin in your mind and in your soul. Da. I zato ste izbačeni iz raja. And therefore you are thrown out of paradise. Vaša psiha više nije djevičanska. Your psyche isn't virgin, as a virgin anymore. Da, i to je jedini problem. And that's the only problem. Da, jer naša djeca se svaki dan čude kad nađu tu dlaku na polju. Because our children, they wonder every day, each day when they find a hair on the floor. Da. I kad vidi tatu, svaki dan kaže tata, And when they see the father, then each day they say, tata, tata. Izgubili ste čuđenje. You lost the wondering. A čuđenje je jedna od vrlo bitnih duhovnih vrlina. Wondering is one of the very important spiritual Nevinost qualities. duha, nevinost duše ste izgubili. You lost the virginity of the spirit, of the soul. Vi već sve znate. You know already everything. Vama ne trebaju učitelji. You don't need